Satu lagi, putar lagi itu bang. Ya Habibi ya Muhammad ya Musa. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ya Muhammad ya Musa ya Mu'ayyad ya Mumajjad ya Imam Ibadani sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsun anta Bandung anta Nurul anta Samsun anta Bandung anta Nurul anta Nuri. Geraknya pak. Anta isi huwali Anta bisa usuli. Ya Habibi ya Muhammad ya Musa Apa ini? ya Habibi ya Muhammad